Associação Freestyle Motor, nebe Hamahanani Federação Motor Ciclismo realiza competição Freestyle Motor, onde comemora a consulta popular Badala Ronolo Recém Lima e Tinanei. Competição Freestyle Motor ne halau e Porto Dili sábado Lorong Ronolo Recém Hat, fulang agosto, Tinanri Hundrua Ronolo Recém Hat. Vice-presidente da Associação Freestyle Motor, Leopoldo Moniz da Silva Teten, evento idane realiza Badala Limona, atau comemora lorong consulta popular 30 de agosto Badala Ronolo Recém Lima. No liusi evento idane bazoven sira, nebe gosta halai motor e capital laran, hagbe sikan by Associação Freestyle Motor, hodi haturu sira ne talento nebe iya, no ia fating nebe seguro. Saya bisa untuk lebih di Porto, liu si Federação Motor Ciclismo Timor Leste, FMC. Kami asal Freestyle Motor dan Federação saya kami sumberin. Evento dan ini kami datang Mulus masih presiden di Republika. Di evento di Nomos estamos sponsor bawah kompanya bawah yang evento presiden dari Republika yang aktivitas freestyle ini montante $2,000 el presidente participa de informação sobre o gabinete presidente evento ne laureat ba sukses aktividad di kompetisi dan kami orang jadi habis lo pensarne mai per evento ne si riproposaun sama evento ne pada 5 jadi lo pensarne la experience na ia valu fo ia dua participar awal satu malu cira lo pensar dorong sound ini motor itu ini Fatih body motor body halo body motor body halo anima pali yang selu lebele ya nakar ya estrada nakar Fatih sekarang mendorong freestyle motor halo Ia kategoria ne, ia freestyle motor ne makanesan, Metic regional, Prometic, Bebek regional, Sport regional, Supermotor nomos Bregu. Ia mos premi pemenang na insira, ia kompetisi freestyle motor ne, hanesan ba lugar dahulu, hetang $100 sida, ho sertificado, segundo lugar $105, ho sertificado, nomos terceiro lugar hetang $50, ho sertificado. Reportagem no Vai Magno, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto, atau tem informação atual dia kliu, kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.